Lila lagi bikin sambal kacang. Mau bikin karedok guys. Nah, mantap. Campurkan timun, kacang panjang, toge. Ini udah Ila cuci bersih dengan air hangat. Mantap. Nah, kita aduk aja woi. Edel, karedoknya edel. Guys, karedok ala si Ila udah jadi simple. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan Ila di sini. Woi, Ila teh mau udah bikin karedok sayur. Ini ada ikan asin crispy, ini ada tempe, bakwan, tempe dan nasinya sedikit ya. Cina gitu Ila jangan makan banyak-banyak. Tuh loba-loba mamna sacukupna bae. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Karedok. Guys, ini si karedok edel mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tuh. Wow. Enak ya. Wow, enak ya. Bah. Wah, sedap.
Enak weh. Hmm. Hmm. Bah. Hmm. Rồi. Để bật bật quay. Ừ. 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 Wow. Ừ. Wah.
Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman. Makan karedok ikan asin crispy sama bakwan tempe crispy edel. Ngeunah dan sudah habis teman-teman. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya. Sampai di sini dulu video Ila kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.